tramuntana s'est vengu avec l'historien Jean Blanc descubrir la badia de la Grasse. Fut fondada per Carles Magno en 779 et à la Révolution, la badia fut vendue en deux parties. Vous faites visiter la partie qui appartient à Munge. Quand c'est dentro a la Grassos, la première vista que ven est une grande cour. La cour d'Unou fut faite au siècle XVIII et avait deux parties. Il y avait les estables per les chevaux et puis les bâtiments de Munge. Vous avez une grande porte de la fin du siècle XVII. Et la vous aussi sur la maquette présente dans la boutique. In cada abadio il y a un clastre avec 4 galeries qui réunissent toutes les pièces del monument. Et au centre du clastre, il y a une horte. Il y a un clastre dans le siècle XVIII avec un plateau qui se met 1760. Et era un clastre gothique, plus simple, pastor de sculpture, et canavo plat avec l'esprit des monges qu'il y avait à l'époque ici. Et donc, Fusquet de morir al siècle XVIII era prima la moda. És una moda arquitectural e après les siècles que venen a que la moda pot canviar. E el clastre també és un endret on se pot enterrar. Els monges, el matí, après el primer ofici, anaven dins la sala capitulare per escoltar l'abat che commentava la regla de Sant Benedetto. Vous avez ici le refectori où les monges s'accampent per les repas. Poi y avait aussi des convidats venus per un séjour de réflexion ou de prière. Així endavant una entrada interessante che Fusquet l'ha restaurato cambiando, perché era plasmato. Ma si vede qui una scultura interessante, si vede due personaggi che sembrano di fuori e sulla gauta si vede un altro personaggio, Dio, che mette Adamo e Eva di fuori dal paradiso, perché ha mangiato la pomme, che non posso mangiare giustamente, era il peccato originale. Il più importante dins una abadia, che è che la Grassa, San Tirare, San Papul o altro, è la chiesa. Per sicuro è qui che i monges vengono la nit e le giorni per pregare Dio. La nit è l'ufficio delle mattine, che può 3 ore al mattino più presto, può cambiare secondo la stagione dell'anno. E poi le giorni il y a 7 uffici che si fanno nella chiesa. E talvez l'hai messo, per sicuro, la gran messa, cantata in can gregoriano, e poi l'hai messo ditos per i monges che dicono s'ha messo cada giorno talvez in le cappelle secondarie. No, si può dire che la chiesa així és un atelier de la prego, un mestiere dei monges prega Dio per ells, ma sobretot per le monde che sono nelle villaggi, nelle terre, on com mai. Nella società medievale hi ha 3 categorie. Primerament, els que preguen, els monges, els canonges. Hi ha els que fan la guerra, els senyors, i els que treballen la terra, els paisans, els talls cars e mai de la popolació. Així, dins el braç meridional del transept de l'Abbastiano. El plan de la chiesa és una cruz, amb el cap que ve en tota l'oro, i així els braços de la cruz.
podem veure de coronetos que són ocupados, e aquò eren les coronetos del clastre del segle XIII, un clastre que fosquet fet en 1882. Han bastit ja un són ara, amb aquells tres capellos per dire immesos privados. Dins un abbadio come la Grassos, metave Sant'Ilari e altro, hi havia un messo cantato, la messo sull'annello, e poi cada monge che era ritu, dice sa messo dins aquells capellos aquí. Hi havia el memes de l'altre costat, el braç septentrional de l'església. Quando fosqueron feitos aquells capellos, avem pai d'archivos per va dire, ma podem comparar amb d'altres. Cada cop que faigués almenys comparar un monument amb d'altres. Un professor de Toulouse, M. Durliat, que era specialista de l'art roman, pensa que aquells capellos aquí fosqueron feitos cap l'any 1050. Va compare amb les abbadios catalanes. Uno principalment Ripoll, che possedono dai mesmos capellos che fosqueron feitos a Ripoll in 1032. E un studioliat pensa que així és a peu près 20 anys més tard, a peu près 1050, com dic jo. A la fi del segle XIII han fet una nova església. La vieja iglesia, in effetti, era arruinata e andava a passare per dire ai messos e les officis. I l'abat Auger de Gougens, che è abat així de la Grassos de 1279 a 1309, ha decidit de fer aquella construcció que se veu aquí, el pla local. Veiem que l'arquitectura gotique in un paio romano. Veiem che la muraglia dell'absido è dritta, è pas come la che viene de vedere di uns absidiolos romanos, è completamente differente. Veiem també la grande finestra che va de l'un per là on sono le monges. E dall'altro costat se vede, ma esiste pas mai, les tres absidioles che vienen de vedere. Era so meme dall'altro costat, ma è stata rifatta all'epoca gotica. Així ja on són ara hi havia el cementeri de la comunitat. E ara aquí els canonges n'han fet un hort també de plantes exòtiques per veure vida en aquell indret. Aquella altura aquí, un auto gairebé important, e se vede che domina tutti gli altri battimenti dell'abbadio. C'est quello che l'ha fatto Bastille. Philippe de Lévis, abbat de la Grasso alla debutto del secolo VII, che va fatto. Primeramente era per le campanas, che appellavano i monges agli uffici e alle messes, ma també per tradurre un poder important dell'abbat, che era il signor del villaggio, il signor di tutte le terre che dipendevano dell'abbadio, e questa cosa tutto. E ciò che è interessante, nel dettaglio, che se vede hi ha un blason al dessus della cornice qui, se vede un piccolo blason amb les armes de Philippe de Lévis. Le che ha fatto aquell tour l'ha signato per les armes de l'Aldicos. E in de just se vede un piccolo rectangle, e era normalmente per mettere un'arma a fuoco d'arrêt per difendere l'abbadio, perché l'abbadio è un po' fortificato e qui si vedono le fortificazioni medievali, i merlons qui che si vedono. Aquella fortificazione fu fatta per la guerra di 100 anni.
chiaro che los canunges hanno fatto un orto de plantos exóticos per vallabido en aquel endret, parce que se veut paraître de l'époque ancienne. Costo la Gleiso se vede un bastiment important amb de finestros prou grandos e spera même poco che la Gleiso. La Gleiso segle fin del segle XIII, debuto del segle XIV e il bastiment che seguit amb les finestros aquí, segle XVIII. I la grande façade del segle XVIII ja on demoren els canunges aro e altres coses, lui munges. Les monges régulars de la Mare de Dieu seguissent la règle de Saint Augustin, en comme vocation la contemplation et la postula. Le blanc divesti est symbole de luce et de résurrection. Entre deux offices, les monges travaillent la vigne et les oliviers. Les visiteurs sont informés par des panneaux et des vidéos ou encore à la boutique où se trouvent forces libres, souvenirs et produits de l'abadie. Souhaitant qu'un reportage vous donne l'envie de visiter l'abadie.